Mais très cher. Lengas janwa, lengas janwaz. Rinanuliye hauri juze ezajiri. Mjulizano kaya zilanrongwikao aisha hazifanya zisa zihundu wandu wazankuli. Yewa ne FC Kokombro. D'accord. Awandu anwala jijindali. Wandu ikao wazalo harumao mji wa mde. Etikere kamra choza furia pahali. D'accord. Aya wanashwa wa ili washimde ya bambao hauwa melange. Ya mzima yetimu mde yemshi masiwa. Yani nzuani. Relezandro. Voilà. Relezandro roba fundi urunike madzina ne mafoto ria shanshi. Imakati ya jao ngarijo wavumbua. Sha abasa inu kartu vumbua madzina ya hao. Na mwanikeze detaji. Ngoshio kamem la salasa hamba urunikeze detaji. Wanazijana waliona maha 18 henda maha 20 wahari yao. Zijajeze ngozi nuzala ya matsoni janze. Wajitolea wajinika uaminifu ya ukaya nge bidio. Rinjie mtanzani watu riwonese mariaji ya hatu haukaizura una naisha. Nge star harumaze rezo sosio wandunga mfumbua wa isha haku. Menge batu nge obligatoire rendira venui yendola ya hatu usweni mwakaadhi ya rimbize. Emanange jujisa ekari waswili la meri rendira mbiziwa. Yede bankion zero. Ay messaginu ngonzi wa sulandu hindi. Kamla sina la salasa. Ili mjewe lezo kumori relezandro. D'accord. Angwanzo wambio kanende bangwa johiwana. Kale womji ukomelwa. Chakashende. Na yawezo ndazile kao imafundi tifundi jibrilu aeche. Wakahanza wazambe ya ukaya tijao. Wama adraka ma alert rojo. Womji ufundi jibrilu mambio kaya. Ranto uradi wahaho. Subhanallah. Bowanzori badilie suje ya heze maliza wandu wazira wa bufundi jibrilu. Utohanza rambe mapesa ya wandu wanu yanjia. Yonga shanga yao. Ayapo nganzura salasa na kamlasi wafanya. Ebengele obula salasa nga muhere yo message ngo ijura hanami ngo juye dossier hanami. Heya uzambe. Sena nga muhusi yoka heya uzambe bula salasa. Yo liberte, yo haki hao. Ngoshio, abo yo liberte, vortanzarambe yo haki hao. Yeshwangi yonda huu. Iya toweshua husoni mamungu hindi. Namnambika sile namna hiyo babo bese si trompea. Busaga, ngodo jo mweleze umambo ka liberte tside hali hiyo mweleze. Pourquoi pas? Urambu ya ukaya, ikandro ngoko morika zijambo wanduwa zijua, kozi jubadiliha. Sanongo hizo kweli. Renti wendo nai, ruwana shohatu wendo nai, rasiwana umeborendo nai, haruson tipi yange bidio henu juo zifanya zivenulwa wanduwa zijue wonti. Ledale hija hizo kweli la hoa ndo pia. Mimi ngamnanongozi ntabisha wela teti nishihitwa. Zabari hindi ne mafundo wako maribango vyo hao, watola anizi tidwa manda zinu. Imafundi wa komore manawa tijo zamba, wanti pia winji wa hao, rongo hamade zingwa zifanyao. No ile fogla. Na turati zinzo kangwa hiba wandu wa shwa wandu. Ya hanta zinzaho wana tetu wa viole wao, kwa tusubutu zamba. Wanati tingo warengao. Shahad an la ilaha illa Allah wa ashhad anna Muhammadan Rasulullah. Wandu wa shiwatu wa haungo wa hibao. Ala kuli hali zote nongo za dunga tanzia. Wongwa onu wandu wa shi yode mana kwa no subuti hamba hauke ujo subuti hamba ngujo shelezi ziwe zifeliza hahe. Badien trube. Oko bano ye jiburulu ngutavula ye mwedzino ngutola muhazamba hadezi wa hisa. Nyinga mabofu ndijiburilu mwedzi, ngwambo jau nonge mwedzi. Shaka batu ujwamba fundi jibiru hafiri mwana wandu, au hanamba mwana ndu manamshi, au hafanja wizo kana hamba, etuambo hanyangani, mapesa. Izo na mzambe, si problem. Shanda mino aminifia ukai. Ye mafundi mando rajema na watu dosubuti wako zina. Heni mzima bala, gena majara hamenji ya zina, ikaw ya shinji ya morohoni hao, yonde mana watu amba zina. Shetona zingarebilis. Hikangba shetana zingarebilis. Busaga, ngartabi hao lijamfamu. Haukaneza ansha, arero mafotone zehengo, riwa shanshi. Wanu aisha wala hibimbe. Antamtuari ni kawanu. Aisha wala kaja hibambe. Na wakavumbula harumaze rezo. Imakate ya jao ngarjowa venue zisimu za hao. D'accord. Sabu ya dossier inungo jue heli ya kansiha. Ne heli ya pangiha. Ne zisimu ne mafoto. Ngwenda dossier komplino. Gamzijua tamtuzijua tene zisimu za hao. Zijitihadi za mzaze ibidi zilivu watile namna hiyo wako. D'accord. Fayana rezime mtitir dojube misioti hale yao. Wanu malisibieni warangu hale. Wodo hilana rangu hale. Mana ya zifanya onda boya tu mwimando ya tu sawa. Meranzi, baninga usurkondo anuko ati Faransa hama yote haula rinyoshango ngazija. Watoto wana washiwana. Wao kwa ati Faransa kwa ati maore kwa ati la rinyo. Waungo wanongazija. Masikini kumuri. Uchafu wakahufanya wajatoshi hana uchafu kaulu waufanya. Dizo wajirohora usihamuroni wende wajimize. Inna lillahi dufuma haa. Abo nyinyi wadazi wa mde mfanya jepu mwishi abakali mahamada yayo. D'accord, aba nesha kuwazia wote dombizi wa hindi. Babo jakara la mhari zijua haisa la mhari wa shanshi. Armiyar shine kursi. Imazababi watu kufika wangu harumu mji wa mde. Wamba ukaya li suala linu ti suala rujua rlibe nafasi. Amplode babo wafanya hazi kabisa.
baadhi ya mazababi wa mde wa wazii ya watifayanu hamada zinu zijaje wajihunda warumwe hifadhi ya hedaula mazababi wa warenge wa wabeha kwa mihononi wa hifadhi leungar dohuti na shingereza you very strong abakacho lazenda lewendo dutukana awanashi wanu warumwe hifadhi ya hedaula abasari zambao wanashi wao mihononi wa hifadhi hasuala miso manama saga franzoni heleza hokabani mujibaniwe kango ngolekaroze habari abone dini hansi hokana yoti njema honjija longo zanguni za mrumzade menga bali kwanza ruone ukaya zihabari zijiriyo zinuka zituhanza wandu waje wadura mbio kaya pamie dini ahini ndongo zangu wani timpa kambra zambi no d'accord ya waye dini habari tsafitino londo relezendre maanari zijue leo wanawashi hade wawe kasi lipoya ni mwabarazani ya wesa vediru kamru haoni hewa ziya hahe abo ekaunzima kanti ngufuo silipoka fulo wakati ula mwanati njona silipo izo basa ufanya kusudi wazani mwabarazani manamajo jona abesi lipo yo ujisa yu avayao kurushazi yoke jado tilwaja ubari mdunganzo atiye iyo ikodo hifadhila paskeni wakati waona umrijokoko umuoni abo huonone yasa yontini wabala hifadhi wao iso alama za kuone saye jirma ne mwana mshako jihifadhi sudi za alama za kai mela pib programme ikanga upermete uperde 7 à 10 kg haruma mwezi nti regime ushanombo rééquilibrage alimentaire zinuza hula ikanga upermete uperde zila kilo zinji ulonizo eka ngwanzo perde mjuma 10 kg yani yabu hulazimu programme mezi mira epibuni ifanywa surtout ya hema apuchugang ekango dute ngono kana eba kweli ye programme ge fonctionne wakati fonctionne ngojojua urenge programme ya mwezi mzima ili ulauze uone kena huzililia zila la nashahula boko wojibwa nao dohula ye programme mezi miraru nge hupermeteo huilibi paiement en 3 fois voilà nampare WhatsApp ndio yabo numero jiboli jaro do wanru washe watonza nao zeka uchu o wakati